Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saya hormati, ta'zimi, muliakan akhina fillah, akhina al-fadil, adina al-mukarram, Tuan Guru Haji Raksanjani Elsih. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat jasmani, sehat rohani, panjang umur, barakah, manfaat, ijazah rezeki salat halal dan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahibul majlis Adinda Al-Mukarram Ustaz Kahfi selaku pimpinan pendidikan Tautiah Bugusami sak melinggih makin tinggi, kita doakan beliau mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang umur, barakah, manfaat untuk ibadah, rezeki salat halal untuk ibadah dan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, wabil khusus Nanda Ustaz Fajri, mudah-mudahan tiap Bugusami secara menyeluruh sehat raga awak tiap Bugusami, sehat hati pekayunan tiap Bugusami, sehat roh nyawa tiap Bugusami, sehingga tentun karena sak telu niki tiap Bugusami bau boleh rau hadir tau sak mulia niki. Alhamdulillah rabbil alamin. Harapan mudah hati canggamak soleh rida Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga selawat serta salam senantiasa dicurahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kami fulis syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat Bugusami Bapak Ibu? Sehat nggih? Sehat raga awak. Ampun hadir kader sehat awak raga untuk sami makin sehat hati pekayunan. Sehat nggih? Ampun hadir bau makin iki karena sehat hati pekayunan. Oleh pas tumuman oleh berniat ya hadir, alhamdulillah hadir. Sehat roh nyawa jam sami, alhamdulillah. Andi tak mati dit mungkin ya hadir mati ada niki. Jadi mut nikmatin satu niki sehat awak, sehat hati, sehat roh nyawa tiang sami, alhamdulillah rabbil alamin. Mumakin niki jelu Sabtu sampun kemungkinan lebih kurang setahun jaga lebih kurang tak hadir piran niki. Mu'wi harap pilih jelu telepon si beliau. Alhamdulillah beliau yang berangkat lumbar umrah tanggal 30
bulan Desember makin niki insyaallah. Jadi sekaligus beliau akan tasyakuran yang syukur jok Allah Ta'ala tersatican. Ia berangkat mudah-mudahan nasiban langsung sehat, berangkat sehat tulik membawa umrah yang mabrur seterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ketika ticani masyaallah Subhanahu wa Ta'ala mud syukur bin tersyukur mar dekat makin niki mud undang jamaah, mud undang keluarga tasyakuran roh ya wahani kita tanda syukur jok Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah yang terumbuk nikmat si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu makin niki lantaran insyaallah niki gurun jam sampai hadir makin telu, termasuk tiang sebagai muqaddimah makin niki pengajian pertama. Saat kedua insyaallah dari Al-Mukarram Tuan Guru Haji Raksanjani. Saat ketiga insyaallah makin niki gurun bersami termasuk secara khusus tiang ngonek ngaji di beliau Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Juzri insyaallah terakhir nggih makin. Mu tiang makin niki kebetulan saat berkaitan dengan umrah. Saat makin niki lamu dia daftar haji makin niki 20 tahun, 1 tahun, 2 tahun apa tak mau niki. Ampun tak mau jadual berangkat. Nggih. Makin saat tenar andi dalam Facebook sak viral. Jamaah laksanakan berdaftar berangkat umrah. Lagu luwek sagati niki bahas makin niki nggih. Harap kita jawab makin niki. Luwek gati masih remeng-remeng status hukum umrah niki. Napi jak perbedaan umrah beke haji. Dah lamu terbaik definisi atau makna haji dan umrah baik secara logat maupun secara syar'i. Okay. Lamun haji secara arti bahasa logat al-qasdu, kasat niki menuju setempat. Pokok besok lumbar niki masih termasuk haji secara logat. Lumbar niki menuju ke Majlis Salim haji secara logat. Ini kitab niki arti bahasa. Nah lamun secara syar'i, secara hukum Islam, hukum syarak secara haji niki qasdul ka'bati lin nusuki, menuju ke Ka'bah untuk ibadah. Nusuki bahasa kitab niki. Kembik nampung kadu kalimat nusuki dia kena ibadah. Qasdul Ka'bati lil ibadah. Qasdul Ka'bati lil nusuki. Karena dalam haji niki Arab niki tawaf, Arab niki ihram, Arab niki sa'i, Arab niki ada apa dia bercukur dan wukuf di padang Arafah khusus. Nah pada masih makin lamun umrah secara logat az-ziyaratu artinya ziarah, lalu berkunjung atau lalu ziarah. Lagu lamun mana syar'i pada bahasa kita kitab Fathul Wahhab qasdul ka'bati lin nusuki, pada niki menuju Ka'bah untuk melaksanakan ibadah umrah. Paham niki? Nah, berembe mangki status wa artian secara syar'i, status hukum mangki niki apakah umrah termasuk haji atau berembe niki? Nah iya semakin jelas hukum nggih. Luwe gati makin niki persoalankan masalah umrah. Kadang-kadang rasa remehan umrah. Lalu ingat niki kitab niki tersebut dalam kitab tafsir Tobari. Petik Malik setiap tafsir Sawi. Bukti kitab tafsir
Napi ada kita tafsir Perrazi Bapatul Ghaib luwih gati kitab di garis jelas makin hukum Bapak Ibu nggih, hukum umrah dan haji. Karena berkaitan dengan haji dan umrah. Adem sandi salat ente berkeyakinan ente ngambil suatu kalimat kepada seorang yang sudah melaksanakan umrah. Nah, makin jelas niki nggih hukum makin niki bacaan makin niki. Haji niki terbagi jadi dua. Ingat, haji niki terbagi jadi haji. Lalu pelaksanaan haji telu. Pelaksanaan haji macam haji beda. Lalu pelaksanaan haji arang haji itu tergawe secara ifrad, qiran, tamattu. Lamun pembagian haji itu terbagi jadi ara haji senu, haji akbar, haji asgar, haji belik, haji kode. B termasuk haji belik, haji sak tegawe li bulan haji wukuf di padang Arafah. Sak mencukupi pira 4 rukun niat. Ihram berniat, wukuf di padang Arafah, terus sa'i beke napi, mabit di Muzdalifah itu melempar jumrah. Ia beke bercukur. Ia dan haji sak beli. Ingat, lamun haji kodik bahasa ulama yaitu umrah. Napi dalil niki. Nah, bahasa ulama wa aula hadhil afal bisawab fi dzalika indi qaulun man qala al hajjul akbar al hajj. Bahasa ulama lek kitab tafsir Tabari haji niki termasuk haji akbar adalah al-hajj. Haji sak tegawe bulan haji. Ingat, ini hukum niki, makin bicara hukum. Kembik nampun paran al-haji akbar, haji sak lemak niki bulan haji Zulhijjah tegawe li annahu akbaru minal umrati bi ziyadati amalahu ala amaliha. Lantaran kembik luian pegawian ya luian rukun ketimbang umrah ya pun paran haji belik. Baqi lalahu al akbar ya pun paran haji akbar. Wa ammal asgharu fal umratu bahasa ulama. Adapun haji asghar adalah umrah. Kemudian li anna amalaha aqallu min amalil haji, lantaran kedian tergawe nia rukun terbanding si rukun haji ya put paran aran haji asghar. Padalika kilalaha al asghar ya put paran aran haji kodi. Nah, sangka lamun harap penjelasan bahasa ulama nak makin berarti status hukum umrah nu haji lagu haji kodi. Warak lagu berembi andin tiang sampun ketua niki sampun niki persoalakan masalah haji sampai tembus ke Dato' Linsir. Apa bahasa sebut dengan lamun dengan di dua haji mun panggil haji haram bahasa nggih haram bahasa niki. Oh, lamun tiang jak mbi maksud kena haram seno. Lamun merujuk le kitab hak maniki sak pembagian haji niki haji kode bagi haji belik. Ingat, sak maksudan kena haram niki adalah dengan sang di nuah gawe haji, di nuah gawe umrah. Mersebut haji ia seharam ding kanggo kak kembi karena ndik tama jok kalimat bahasa ulama niki di nuah lalu haji kode. Karena dengan umrah niki status hukumnya adalah status haji lalu haji kode. Nah, persoalan makin yang sebut beliau lemah haji silahkan, enggak juga enggak masalah. Yang sebut haji masih dia masalah.
niki kitab memang arak kitab lek Fathul Wahab, lek kitab Bujairimi. Apa bahasa niki? Saya sebut dengan denwal haji mun sebut haji haram bahasa. Arti niki dengan sadek merujuk jo kitab niki sadek dua haji ni dua lalu ya tersebut haji ya sadek ka lemak usul mantuk beliau Pak Haji boleh niki harap kitab niki karena status hukumnya adalah haji lagu haji kode. Contoh makin londong saji 1,5 juta, beki londong saji 100.000, apakah beda londong niki? Tetap londong lagu nilai beda aran luar ajin mahalan aran kedian ajin. Sehingga ingat nggih laun lemak berdasarkan kitab niki ingat sak maksudkan dengan haram sebut haji nu dengan sak dua lalu umrah. Paham niki? Paham niki? Dan kembe dah keberatan sebut dengan haji, ada yang kena haji kembe dengan dulu ibadah. Mendek sebut masih silakan, sebut silakan. Dai dikemandai ibarat kitab sak kena ketika anda dengan lalu haji mu sebut haji narak cuma status dia status haji lagu itu sebut lemak dia boleh haji muhajiran dia sebut di narak dia manu sekali dikemandai ibarat lagu bukan dari rubah lemak kalimat ketiang dikemandai dikemagi boyak dikemandai ibarat pira kitab mugalit dikin kitab ni kamu boyak apa kebani kena haji niki umrah ni haji kode pitu referensi kitab dari kita termasuk niki kitab Tabari niki tafsir Tabari pitu kitab referensi kamu kena apa bani kena haji nu ada dua macam haji kode haji belik dengan sahadat jalan haji di bulan haji cukup rukun syarat no sampai wukuf di padang orang lamun haji kode haji ni umrah pira-pira mere lalu gawin ia haji kode walaupun kode beke belik lagu manusia tetap manusia. Paham niki? Walaupun mahal londong 1,5 juta beke londong haji 1 juta apa beke londong 100 pada status londong lagu aran solahan aran kurang solahan. Paham niki? Aran mahalan aran muraan lagu pada enten lo. Paham niki? Musaka dindi ia siap lemak masalah sebut haji silakan paham niki? Naik pura dekes di dawab lamun di tempuh haji laun pilih sangka niki pribadi orang niki tiba jadi hukum niki ja niki pribadi dengan pribadi dengan niki ja lamun dibayar benda macam hukum niki. Jadi setiap bicara hukum nah persoalan panggilan silakan dan nenek GR dah jadi panggil haji kembali angkat di GR lebih haji Pak Tuan, Pak Haji, Pak Ustaz apa silakan ben. Lagu niki dia bicara hukum. Lagu kan dek saya sini pasti dosa niki masih mungkin dengan. Nu mulia menggawe niki. Mulia solah menggawe niki an haji maupun umrah dan jaminannya sama-sama mencari redonya Allah Subhanahu wa taala. Timam sahaji lagu dem kena den gawe mardut jarin timam sa umrah lagu solah den gawe insyaallah jaminan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Paham niki? Niki nggih ingat dai tarif haji niki bagi umur pada yang baca di kitab Fathul Wahab niki beliau paham niki nggih atau guru juga sila niki li awal niki bab haji li Fathul Wahab li Sawi di Sawi niki kita aram kutip kitab niki li Sawi tentang foto niki foto baru niki li juzuk 2 nggih li surat At-Taubah juzuk 2 sila baca niki kita Malik baca li tafsir Mafatihul Ghaib li juzuk lamun ikham khilaf juzuk 6 tahun kita nggih juzuk 6 pada maninten terbicara si ulama enten haji niki ada 2 macam arat haji kode haji beli bukan dik baik lemak bersiap-siap bagi bapak nggih jadi bersiap-siap ni kita nanti memilih panggil haji silakan dia berdosa dengan haram saharam niki dengan dia dua lalu umrah dia dua lalu muyam panggil ni dia dan merajak niki. Paham niki? Lagu ia kadang-kadang niki haram sebut
Dia baca kitab lah sing enggak mau baca sikit doang nu. Coba lu ada baca ni kita. Boleh Anwarin Arab Anwar niki. Boleh Anwarin Arab di mata takrib dinar atau Fathul Qarib dinar. Tersebut kitab sak niki nggih haji niki juzuk niki sekitar 9 jutaan haji niki sikit. Lagu ni lulu kancen niki hari niki beli. Niki sopo kitab orang Fathul Ghaib. Laik sih beli tiang 2.700.000 mungkin 3 juta setengah lebih. Ya haji dia tersebut muga kita perlu kari beki batan Anwar cek-rek kene haram. Dia kena ni kan enggak mau baca Anwar beki perlu kari haram dengan panggil dengan umur haji ni. Coba baca kitab. Haji nak coba baca kitab. Lamun baca jadi semel ni kan. Yang mau bersedatok lisin semakin dengan paham ni dia semen pada polis hukum ni malah baca nyulut. Nah ni kita bahaya ni. Nah, dengan sa umroh andin makin beliau umroh makin berangkat mantuk lemak lalu makni antara umrah pertama bagi umrah kedua lemak pira pun dosa banda di antara teki paratan si Allah Subhanahu wa taala pengandikan Rasulullah sallallahu alaihi kebelik pahala dengan umrah pertama bagi kedua diki teki paratan dosa si Allah Subhanahu wa taala pengandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun haji sama mabrur balasan ikalah illal jannatu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Pedas hukum niki sekali haji niki arah haji belik arah haji ko haji belik haji sak terjalani mencukupi wukuf di padang Arafah melempar jumrah hari tasyrik niki bida sikit arah rukun 4 arah rukun telu lamun umrah telu rukunnya arah kena 6 menah lamun haji arah kena 5 jari adi nak kena 6 telu 4 beda kitab lagu ia pada kena niki pada kesembayang arak rukun sembahyang kena 13 arak kena 17 arak kena 9 dan sebagainya lagu sanu ia kena nu ia mun gawe tamak jadi sunat arak mun tamak jadi atau rukun deni perdebatan niki sak jelas. Ingat kesimpulan makin niki haji niki ada 2 macam haji kode bagi haji bel ande mak sebut lau lemak saya jaga lama boleh sebut ke depan haji ndek berdosa ndek haram paham niki lamun arak kena haram tuh karena setobung borak nu ya kena menu kan laun tiang hadapi laut jangan kitab laun bani rubah kitab niki jak boleh ngalah tiang paham niki sak haram niki tetap panggil haji dengan sandi nuah gawe umrah di nuah gawe haji mun gawe haji mun terpanggil haji ya sandi kanggo paham niki berembina ni misal kalau putih dia sampai ke tiang tersidang si Datuk Linsian niki piran arak laporan Ustaz Sardo mono bapak ujar kita piran tersak meni iya bak niki jari tiang selalu kuat berpendapat turut ulama sekarang kitab ndek keturut dengan salile bila macam kedemur dengan paham niki keturut ulama sahih niki dah turut ulama niki kan kitab niki paham niki sekedar niki kita kamu sebagai mukadimah insyaallah makin niki beliau ya lanjutan pengajian fadilah dia aja baru bahas hukum lantar duit ganti masalah niki masalah haji umrah mun sepedian dengan sak kurang solah ada syarat dasar hukum julu ampun tak polis dengan lang makin jauh jelas tiang berdua kepitu kita preferensi wi sampu keputuan kopi di kira ustaz di kilangan daya di kilangan di peraya niki sebagai alasan sak kuat kedek sak laut ngawak maniki lamun tiang tanggung jawab dunia akhirat berdasarkan niki nenten pendapat tiang pendapat ulama paham niki ndek pendapat tiang pendapat no pedas niki lalu kan dia pendapat nunduk ndek pendapat tiang pendapat no paham niki ada salema ada tutut baca kitab ni saya pengarang ni nah iya tebak dia ajak nyampian dia dek tahu berpendapat niki berdasarkan kitab niki apa balik kedamat niki paham niki terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.